Icyumweru cyiza cyane kuri mwese. Reka duhere mu gihugu cy'Ubutaliyani mu kinyamakuru Tutto Sport. Kuri iki cyumweru kiga kitubwira ati Perrin arahari ku bwa Chiesa. Akaba rero ari umuzamu witwa Mattia Perrin, ikaba ikipe ya Juventus yaramutije mu ikipe ya Fiorentina. Akaba rero uyu muzamu bashaka kubyuririraho Juve ikaba yamurekera mu ikipe ya Fiorentina, hanyuma ikongera amafaranga make cyane bakabaha Federico Chiesa, umwe mu wawinga b'abahanga batoya, umwe mu bakinyi batoya b'Abataliyani bateye ubwoba pe kandi bakaze. Ni umuwinga mwiza cyane. Ushobora kunyura kuri 7 cyangwa se kuri 11. Tutto Sport kandi iragaruka kuri Sandro Tonali, ni umwe mu basore bakina hagati mu kibuga b'abahanga cyane, akaba ari umupeti mutoya cyane rero ukina ikipe ya Brescia, akari gushashikwa cyane ikipe ya Inter Domira, ndetse banavuga ko Inter Domira no imaze kubijyamo mu buryo bukomeye cyane kuko yamaze kumvikana na Moen Cardio amaze kujya mu ikipe ya Paris Saint-Germain kuri $50,000,000. Urumva ko bafite amafaranga rero yo kwishyura. Ikinyamakuru Lacazette de Sport exclusive interview na Gianni Piero Gasperini, ni umutoza ikipe ya Atalanta. Akaba uyu mutoza avuga ko amaze gukina n'ikipe ya Valence yarwaye COVID-19 imaze kumufata ku buryo ngo yavuye yumva ameze nabi, yashwanyaguritse rwose ku buryo yanatekereje ko agiye no gupfa. My kick of fear ikaba ari title y'iki kinyamakuru kuri iki cyumweru. Lacazette kandi ikabikomeza tubwira ko Juve ifite amarushanwa menshi igiye gukina, ikaba igiye gukina Italian Cup cyangwa se Coppa Italia birumvikana, ikaba kandi igiye gukina Championship ndetse ikanakina na Champions League. Ikinyamakuru kikaba kivuga ko Sara afite akazi kenshi gakomeye cyane gukora rotation, ariko ikikaba kizeye ikintu kimwe gusa, buretse Cristiano ufite umwanya nta wundi mukinyi mu ikipe ya Juventus wakizera umwanya. Lacazette de Sport ikinyamakuru kandi cyo ku mpapuro za pink kikaba gikomeza kikwereka ko Sandro Tonali cyamaze kumenya yuko ikipe ya Brescia imushakamo $50,000,000, ariko ikinyamakuru kikaba gitangaza ko rwose umukinnyi ahagaze €40,000 zonyine gusa, akaba ariyo mafaranga ikipe ya Inter Domira yakishyuye. Reka tweteze mu gihugu cya Espagne mu kinyamakuru AS kikaba kitwandikira gishize amanga rwose kivuga ko Kamavinga yamaze guhitamo Real Madrid. Akaba rero kivuga ko rwose umusore mukwe bidahindutse muri isama rwose hagati y'ukwa 8 ndetse no kwa 10, akaba ari go Mercato itegerejwe gufungura mu buryo bwa official. Akaba rero ngo bitegura kuba bamutangaho rwose amafaranga ikipe ya Rennes yifuza $75,000,000. Numwe mu basore b'abahanga cyane bashaka ko abakinga Gazemiro. Anako kandi ikinyamakuru gisoza kitubwira ko amakipe muri Serie A na Premier League yose Kamavinga ngo yamaze kuyatera ishoti. Sha byiza cyane. Ikinyamakuru kandi kikomeza twereka ko Ter Stegen kabisa akaba ashaka uyu muzamu w'ikipe ya Barcelona guhembwa amafaranga menshi, akara muzamu uhembwa menshi cyane kwisi. Nimba zarusha David De Gea simbizi. Akaba rero ubwo aramutse ahembwa menshi kwisi ubwo yajya hejuru $350 by'amapaundi ku cyumweru ko De Gea niyo bagomba kuzamuha. Brother, uyu mukinnyi mbibutsa ko afite contract na Barcelona y'umuzamu kugeza mu mwaka wa 2022 bashaka kumwongerera. Mundo Deportivo ikaba itwereka ko rero ibintu noneho ngo bimaze gukara kabisa mu biganiro Barcelona iri gutekerezaho uburyo yabona Pjanic ndetse n'uburyo yabonamo Lautaro Martinez. Lautaro Martinez byo biri simple. Iki cyumweru directeur w'imikino w'ikipe ya Inter Domira amaze kubwiza kuri Barcelona, arayibwira ati $111 niyo cross mugomba kwishyura. Ibi biri clear. Mu gihe ikipe ya Juventus iyo noneho yamaze gukomplika ibintu, iri kwemvovingamo abana 5 bakaze. Juve kugira ngo irekure Miralem Pjanic birasaba ko Barcelona itekereza ko yabaha Ansu Fati. Ibyo byo biri impossible, n'iki kinyamakuru kirabivuga ibishoboka rwose. Juve igashaka ko bayiha Carles Arenya, ni intizanyo ya Barcelona muri Real Betis, bakabaha umusore Ricky Puig, uyu nguyu maritoza mu ikipe ya mbere. Juve kandi igashaka ko babaha umusore witwa Alexis Moriba, uyu nguyu yaba muri Barcelona B, hanyuma bakabaha n'umusore witwa Tricao akina ikipe ya Sporting Braga, n'uwitwa Pedri akina Las Palmas. Aba bana 5 bose ngo Barcelona ikubure ihereze Juve. Sha ne atari. Ikinyamakuru kigagisoza inkuru gusa ariko kivuga ko Carles Arenya akaba ariwe mukinnyi nibura bishoboka ko Barcelona yakemera kurekura muri transfer ya Pjanic yerekeza mu ikipe ya Barcelona. Reka turendere turebe. Mundo Deportivo kandi urabona ko hejuru kitwereka ko rwose Klopp ngo arashaka Ousmane Dembele kuko ari kugura amafaranga make cyane ugereranyije na Timo Werner. Ni indi alternative Liverpool ifite. Reka tunde turebe aho bizarekeza. Mu kinyamakuru Marca kikaba kitwereka umusore witwa Kai Havertz, cyandika titre ngo Kai Havertz agomba gutegereza cyangwa se afite gutegereza gusa.
uyu nguyu akaba ari muri plan za Real Madrid kuba yamugura, ariko agategereza iyi sama kihangana ntagire club ajyamo. Samitaha ngagomba kujya mu ikipe ya Madrid 100%. Mu gihugu cy'Ubwongereza project restart ikaba ikomeje kugenda igana ku musozo, akaba rero amakipe ku musozo kwa kanazahura hanyuma aganire ku ngingo za nyuma nibura zigaragaza kuri iyi project kugira ngo batangire bari safe, ibintu byose bimeze neza. Harimo kuganira nimba season itaha yatangira kuri 22 z'ukwezi kwa 8 cyangwa se 29 z'ukwezi kwa 8 kugira ngo amakipe azabone winter break ihagije. Harimo kureba transfer window nimba izaba ibyumweru 12 kuva mu kwa 8 kugera mu kwezi kwa 10. Project restart kandi bagomba kwiga kureba ese igikombe kizatangwa gute, Liverpool izagitwara gute, izagiterura harimo distance nk'ibyo twabonye muri Austria. Akaba ariko bari kwishimira ko ibintu byose biri kugenda neza rwose. Hakaba rero phase ya 4 yo gupima, akaba barapimye abakinyageze cyangwa se amamambure n'amastaff bose bageze ku 1130, akaba nta muntu n'umwe wigeze wandura ku bantu bapimwe ku munsi wo kwa 4 no kwa 5. FA kabisa ikaba iri kwiga rero kureba ko finale ya FA Cup iri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8, ngo baramutse byara dropinze kabisa infection yo kwandura byaragiye kuri 0.5, akaba bifuza yuko buri kipe yose izagera ku mukino wa nyuma ya FA Cup ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 yazahabwa abafana 10,000. Amakipe abiri ubwo abafana 20 bakitabira muri stade nini mu gihugu cy'Ubwongereza. Icyamakuru desani kuri iki cyumweru kikaba kigaruka kuri Manchester City igomba gukora swap kabisa. Bayern Munich ngumira abapropose yuko yabahereza Lucas Hernandez bagakora swap na Leroy Sané, ariko Bayern urumva igomba kongera amafaranga make cyane byanze bikunze, kuko uyu musore we akaba barirwa agaciro ka miliyoni 72 kabisa. Katurebe rero aho byerekeza niba Pep Guardiola ari bubyemere. Amakuru desani kandi guhera ku munsi w'ejo kiratwereka inkuru ya Slaviko Vincic, akaba ari umusifuzi wasifuye match ya Champions League Manchester City inganya na Shakhtar 1-1 na Liverpool itsinda ibitego 4-1 ikipe ya Genk. Akaba uyu musifuzi rero mpuzamahanga w'umunya Slovenia, akaba ari kwemvomvinga muri gahunda imwe ifitwe n'umukobwa witwa Maximovic, akaba ari toto kabisa uhagarariye abandi bose bigurisha muri Bosnia Herzegovina. Bakaba barakoranye deal irimo kugurisha ibiyobyabwenge harimo n'ibintu by'intwaro n'ibindi bitandukanye byose. Rero akaba bikurikiranwa aka kanya rwose, akaba agiye kujya inyuma y'amafera beton monami. Javier Tebas nk'uko icyamakuru desani kibitangaza, akaba ari umuyobozi wa La Liga, akaba atangaza yuko nibura guhera mu kwezi kwa 9 bagiye kureba kuri ibishoboka byose kureba ko 30% by'abafana byakinjira mu kibuga kabisa mu gihugu cya Espagne. Nuko bihanga amaso Celtic mu gihugu cya Scotland yo bakabifuza kumenya fixtures ndetse n'amatariki yo gutangiraho shampiyona. Barabikeneye cyane kugira ngo amakipe n'ubundi birumvikana atangire kwitegura ku bya pre-season. Yitwa Gianfranco Zola. Aba bantu bavuga umuntu adahari rero shaho ni soba ni bad news. Franco Zola akaba umutoza wungirije Mauricio Sarri, ariko akaba yavuze ngo hari abakinnyi babiri William ndetse na Hazard ngo n'abandi bose ngo abakinnyi ba Chelsea bose ngo bari bored ngo kubera imyitozo ngo Sarri yakoreshaga ngo bari barabirambuye ngo nubwo ngo bagerageza kwitwara neza rwose ngo bagatwara Europa League ngo ari kumwe ngo na Sarri, ariko ngo bapfaga kubikora gutyo gusa ngo ariko ibintu by'imyitozo rwose nta mukinnyi n'umwe ngo ari ubyishimiye mu ikipe ya Chelsea. Abantu simba kunda mu ikipe ya Arsenal bakaba bakomeje gushaka Thomas Partey. Iyi deal ngo ikaba yarahagaritswe na COVID-19 ariko izagarukaho kabisa ko Michael Arteta ngo yiteguye kureba ukuryane gose na Atletico Madrid, hanyuma bakabaha umusore munyagana y'imyaka 26 akaza gufunga muri mediane y'ikipe ya Arsenal. Arsenal kandi ikaba iri gukurikiranira hafi kabisa Barcelona itangaza ko miliyoni 9 z'amapaundi washaka rwose yafite waza ukayatanga, hanyuma bakaguha Philippe Coutinho. Hanyuma kandi Arsenal ikaba ifite icyizere yuko yazareba uburyo irwana no kwishyura ni release clause y'uyu mugabo ikipe ya Barcelona yamushyizeho miliyoni 71 kuri ngubu imushakamo. Yitwa Alexander Lacazette, akaba atifuza kujya gukina mu ikipe ya Inter Domira mu gihugu cy'Ubutaliyani kuko Inter iri kumushaka ngazasimburira Lautaro mu gihe azajya mu ikipe ya Barcelona. Uyu musore kandi Alexander Lacazette akaba afite contract n'ikipe ya Arsenal kugera mu mwaka 2022. Conte n'ubungubu akaba kimushaka still, ariko ikinyamakuru L'Equipe kikaba kivuga ko rwose Lacazette yamaze gukanira bishoboka rwose atifuza kujya muri San Siro mu gihugu cy'Ubutaliyani mu ikipe ya Inter byumvikana. Yitwa Lucas Torreira, akaba avuga rwose ko kabisa afite inzozi zo kuzakira mu ikipe ya Boca Juniors. Akaba uyu musore rero aganira na Fox Sport Argentine yavuze ati ibaze nawe utekereze Copa Libertadores ati ijoro ryabo aho bita Bombonera, urumva ati nambaye Boca Juniors ati bibari fire. Akaba avuga ati aka kanya rwose muri mind mfite gukina ku mugane burayi, ariko rimwe rwose ntekereza yuko nzaza hariya ntaje kuritaringa yuko nje gukina umupira, ariko nanjye
uramufana muri Argentine buzura muri stade kuriya reba hano reba bafana kuno baba bameze muri stade football ana najya nterekamo za imbikwaje gusa. Reka kandi tugikomeza n'ikipe ya Arsenal turebe ku bakinyi bayo n'imvune zabo uburyo bihagaze. Yitwa Coram Chambers, uyu nguyu akaba arakorewe surgery, murabyuka ko agomba kugaruka mu kwezi kwa 9 n'ubwo nta gihinduka rwose naho mu kwezi kwa 9. Cedric Suarez mararwana no kureba ko yagaruka mu ikipe ya mbere ko yakina umupira kuri top level kabisa, ariko yamaze gukira ameze neza. Hanyuma akayitwa Lucas Torreira yewe rwose nawe akaba hari nta probleme n'imwe y'umunyayirigwe rwose nyuma yo kugira ikibazo cya injury mu kwezi kwa 3. Manchester United iri gushaka Adrien Rabiot, ari nako ishobora no gushyiramo kandi Pogba, hanyuma bagakora swap. Ninde waba uhombye se? Ariko rero United yabihombye kuko n'ubundi hako none nta kundi wawe aho kujya umutangira ubuntu. N'ubundi ku mwaka utaha Pogba azagendera ubuntu nta mukadasinya andi masezerano. Ni yare. Manchester United kandi ikaba iri mu makipe menshi cyane ari gushakisha Kuri, akaba Kuri ari kuri £85 z'amapound. Yose ninde wazitanga? Sembese. Ariko history waruyizi yitwa Bruno, umwe mu bakinyi nemera bakomeye bakina hagati mu gihugu mu Rwanda hano. Uyu munyakameruni yakiniye villarreal y'abatoya, uramubona akiniye ikipe ya Cameroon y'abatenye imyaka 21. Uramubona Bruno ubu tuvugana akiniye ikipe ya Gicumbi. Nimugasuzugura amakipe, ntago mwebwe mwayitinyuka sha. Gicumbi power, mfite umukinyi wakiniye villarreal monami. Cyumweru cyiza.